whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au mā lole soifua manuia, usi mai le whaafonga o tala o le nei fo i aso lua. E toa whai lātou na whaamanu aliana nafi, a o iai se tasio la le countdown i Dunedin, ma fua mai ina ua tatui tu lou e se tamā. Latalata i le afo le lua i le awauli le ana tu lai mai le nei o so whainga, ma e whaapea na whaonga ina e le na whaia le nei le alofa, anga e se lua. O le toa lua o tangata na tatui o nisi o le awhai ngā luenga le countdown, ma o le toa whā leo lo manunu ati ngā ina na awina atu uma matao fia le mau tangase ngase i Dunedin ona o manu anga tu ngā. E moli mau e tu samtala le tio New Zealand, e masalo mi o le tamana ia wha o manua i e ua a fia nei, na ia tango fia fuala au wha saina. O le tau nei o lo fuafua e tula i aile o tau fia e leo i le nei mata upu i luma le wha msinonga. Ma e tu ufa antasia telefol tae au e le i whaia ni ona mo lianga, ona o lea sai le fale mai mo tonga fitinga. Ua whaaftai ai leo whaapele ta itai o le atunu u Jacinda Ardern, i la tau sai tutono le fale o loa na vave ane, ma tau finga i o inga le tama o tau fia ai ele i tau nu atu leo. Ua wanoa le tele o potu i no fuanga whaanofo e sea, ma o lea ua fuafua o le a au mai i ai tangata whai ngā luenga mō ngā luenga tā ua, o le ausulu whai, whaapea whānau a o ngā mai whafo. O le whaasilisilanga le mai le Minister o le Koviti Chris Hipkins, i le awanoa ai o le tele o potu mai le saorotonga o whewa i ngā New Zealand ma au se tālia, lea ua iai nei. E tolu se lau tangata whai ngā luenga whaavaitaimi i māsina ta itasi a matatu le māsina fou, ma mauai le atoanga e lua afe fase lau i le whai unga o mati lua afe lua. O le afa o popo lea whai numera i le lua afe tangata ngā lulu i whaavaitaimi, lea ua mai a i o e ina i le malo i le tau vevela whaatu a umatu. O le a maua wanoa i fo ma le tusa ma le fase lau whanau a onga mai whafo i le māsina fou, a wale amatanga o le kuata lua o le neitau sanga. Lua se lau fase fulu tangata fau fale e o mai le vao Yuni ma o ke topa. Whaapele tasi se lau o tangata sulu whaai i totonu o le ono masina a matatu ia Iulai. O le afo iwa mai a whaafou e le malo nisi o whaatangana whaapitoa e mawhai ai o nanga i mai tangata ngā lulue e yeile poto masani whaapea whai ngā malanga tāua. O mai ma le toe fo i atu i le Pasifika, ma e tatauna whaatonu mua mai no fuanga i whaamautu wai no fuanga whaanofo e sea. A o tala no lai nei whai numera whaapea le toe teu nisi o tuutuunga i awanoa mo le Pasifika. O le alava i le itoe maua mai se tala i le tatalo le saolotonga mo whai ngā malanga le vao New Zealand ma le Pasifika, se ia vanga na i le atu kuki le o le a mata saoloto i le asonga fua o le vaiaso fou. O le ana toi titi ato le vaiaso o tau fiofia le malo whaamtalanga au tū, whaatatau i le tangata whai ngā luenga i tua o i le ana whaamaoni e le Koviti le masina tāluai. Ripotia le News Hub e ono le lei aso o nofo le malo e au noa ma le whaeloa whaalawa i tele, o whaamtalanga whaatatau i le tangata ngalua e le ana whaamaoni ane lo na siaki, ua lima masina e le itoe whaia so na siaki pe o na sa whaatonu i nai e tatau na whaia ta ilua vaiaso. O le case le nei na saunoa i le tamaitai pālemia Jacinda Ardern ma whaeloa le masina tāluai, o lea sa pepelo lea tangata whai ngā luenga pitai, o lea utoe tua ia i nei le malo o lea fo i sa pepelo. Tua inga le national o lea sa pepelo e ala i le tau fiofio whaamtalanga. O le case le nei na mua i sila fia e sui o le soifua malolo ina i le tae au o le aso valu a perila, na ngatalo na siaki a Novema, ma vave whaau o iloa i le vaenga o lo ngafa ma cases whaamaunia ai mai se, o le whaatonu sili le soifua malolo ina Dr. Ashley Bloomfield, ai ele i whaiala na saunoanga whaalawiloa masani le tasi la wauli. Ono aso mulimuliane, whaatoa whailoa mai ele malo. Pita i saunoanga ta itai o le atunu ana nafi, o lo iei lava lona tali tonunga, o lo tautala sa o le malo e tusa ma cases o le Koviti. Whaitau se lau tā lao le ato e maue nisi o paanga le Genesis, e tusa ma whaatonunga o tu inatu i ai ele komisi o fe whaatawa inga. E afe lima se lau fitus fulmaleono paanga le Genesis, na overpay meni na o latu tutongia i le vao le lua afe se fulufa, ma le tausanga whaatoa umatu. Tusa lea ma lau whainga e tasi miliona, se lau tolus fulvalu afe iwa se lau fasa fulutolu tā la. O se tūlanga wa soli ai le Genesis tūla fono ve whaatawa inga tāla whea ngai. Ma o lea o toe whaatonu ina il komisi e toe whaafo i atu lea vai ngā tupe i e na awhia. I nei lava so e so enga wa maa wai fo i awhe tolu se lau limas fulwono pa anga ile i atoa pe i meni sāta tau ono o lātou tutongia. Ngā waile lua tesi ma le wha miliona pita ai o le a leto i tuli loa ina lea ngau. Sau no ele whaatono il komisi, Anna Rawlings e te tau lava ona siaki mua mua le kamupani i tū umau au nanga ai ele i
tu uina atu pili ana paanga. A o whaamanatua le komisi, ua whailoa fo le whaatonu o le ana toe whaau o atu lava le Genesis, le neima tā upu ia iulai o le tausanga tā aluai, ma o le ana amata whai ai loa so e suenga mo le tau fia loa. Tala mule mule o le tae au, ua tu ina atu nei sa talo sanga po o se petition o lo saini ai le silia ma le 15 afe e whaatalo sanga ina ile mau o nofo mau mo tangata whai ngā luenga ma i lato ua o vaso i inei po overstayers. O le tausanga talo ai na amata tu whaatasi ai le talo sanga i le uni a le Unite, whaapele asosi o tangata whai ngā luenga mai atunu i fafo. O se talo sanga wa tau a ao nei e sui o le komiti whaapale mene mo a onga ma ngā luenga. I to tonu le nei talo sanga, o lo wala awa tuai le malo e wha o ngā le koviti o se awa noe fo i ai le whaafita uli o lo i ai nei le system o fe malanga i ngā le tu mau. Ai ele i o mai le koviti ni usila e silia ma le tolu se lau wafe, tangata sa u mia visa whai ngā luenga whaavaitaimi, ma o le toatelo i lato nei wa mai atu inatu i eipolo misi o le maua o lato avanoa no fo mau. Pita i wale tau nuu. E ui le maa ale o le nemta upu, o lo tali tonu lava i lato na tu whaatasia le nei talo sanga o le aliu liu le tō wha le malo, fua i le tā watele o au nanga masao o nei tangata whai ngā luenga i le tamau a inga o New Zealand. O talafona ala Radio Samoa.